Luke chapter 1, line 26-38. Ensela kairairu kwa Maria keta Yesus no aiwia. Ura 6 plawu kwa Elizabeth mawa bangge kakairo. Gota kairairu ensel Gabriel kanoe matai monra. Wo distrik Galili au wo Nazaret. Kanoi bia bomra. Bia unya iya bia mrawai. Bia bomwi kemu pepua biara di aroya King David kenukuya aboya cha Yosef kopi abo wo bia bomwi kwa Maria ya ensel Gabriel kararo iu oroari ya kairero weka umunae na murewo bia bom bia pawa kayimu tablesina karomu ya kararo murewo kwa Maria abrewe koriwo korigo toro ya wekuwa kokinakina weka to ewo to bikaipi kopi ensela kairero weka o Maria pia nonriri gota owa korowa romu nonriwo ketariwa numuma ya mabia mara numaivia awoya ketanuminaka Yesus ketanake weka bia paku ya nepinaka maya got bia naki gota keta naraunaka nake weka king raya cha David keta nake tura weka king yei aroya cha Jacob kindomia wea kenowa ungi kopi kwa Maria kotererwa ensela weka au inta nuka ini nuraka roho ama wea ingu wai ya kopensela kaireru weka Holy Spirit tanararo inu ya kupuana ya God biar nake tanarimu kupe mae wono mae wea kita nake nauli ya nepinaka maya God nonribo nae momu kwa Elizabeth korabore win tariwa kuma kita mabiama rano aiwea titia kireweka wea kunya iu mawano aiwea tamare riwa kuma ya ura 6 plawo kuno ina win gota kunya iu au prumo nararari wea kunya iu awara napa tanaka wai kupekwa Maria kureweka amaribo neni bia bo ena unua bia pako kunya iu awe nararoni weka kamairai ya kope ensela karrio ya kakoi waru Luke chapter 1 tapowo kuraweka ensela karrio kwa Maria ya kope kwa Maria kono ikoprige na ewo kwa Elizabeth tanai wo kwa Elizabeth minyao rokuma kwa Maria koke iu kono kunya iweka ura tripla ya kope kono waru orokuwu ya kope kwa Elizabeth mawo kwa iwea awo ya cha John Baptist ura owu kono ya tango kwa Maria kokakuke mawa no iwea Luke chapter 2 line 1-20 kwa Maria Yesus ya kwa iwea kope time ja Caesar Augustus lora wakare ke awa nikonanai arbombian eutar mare cha Quirinius awa kagonanai arbombia mumu time kake gaona bo province Syria koraweka ta arbombia mumu kenupi waru orokuje ke gamana kunye awa nakonanai cha Yosef ya biara ye aro no ya King David ya kawariku karriu matai mo Nazaret kunya Galili ya kanoe matai mo cha David kunya Judea kepinao Bethlehem cha Yosef eri kwa Maria bia bongwe kemung pepua kerainopi ke gamana awa kunya iu nakonai tangwe kwa Maria rokuma bangge kerai kebi Bethlehem ya koreka iu kwa Maria korake mawan waiwea ya mabian tijawo kwaiwea ya nowa korona kaya kwaiwea korigorowo urai au korom rebul makau kuwo koraweka poro pasindia kotigiro iben beyo enselato akiko ke paropoe wasman resipsi bokowi wasman o resipsi ba kekepi ika i matai monbo roro wake pau papire sip ye ya enselia bia pawa kamap i talai dia bia pako
korri takeri go toro. Ya ko pensela kairai roi beka. Bia no puriri wai. O puriwo. Awira ini mana kanako kanaru ke nanaire nutu. Awira we kita norau aro bombiama hoa noroi rewo. Roma rewo. Bia bomra. Mawa kwa bia matai mon ya cha David. Dia yana kamu puaru. Ya bia paku. Ya Christ. Ya kunya yu no pupurike beka. Bia makira. No wakeruru naka. Ya kanya ruore urai. Akurung rebel makau. Ensel kairai win. Ya berenggi po ensel mumuji. Amiwo ewen ake paro. Keropi ya ensel im. Ya awo ya gota kia woko vika. Awo ya gota nema woko. Kunyareo nake akai. Pemiri. Gota ri mari karui. Arbombiam o wakoro waroi. Wasmana kenopi ke priya ya Jesus. Kupe ensel ake pipi. Ya ke kupe waru ewen. Ya wasman re sip-sipa. Weku kiri ewo weka. Tu. Ya neko me Bethlehem. Aworo kamap ero ne mi pirigeu. Awen bia pau kai ro mi ero. Ya ke kupe beren. Ke prigeu kwa Maria erija Yosef. Kira kepi ya mawa. Kanyarori urai aworo. Rerebul makau. Wasmana awen ke prigewin. Ya awira ya kiri ewo. Weka ensela kai roi. Roma eim. Ya arbombiam koka awira ye wasman rere sip-sipa. Keribo. Kirira ero ya wake kina opaku. Ya wo kwa Maria. Awira momowe. Kore kunya rewo rimowo. Ya koke inya wako kina oro. Ya wasman rere. Sip-sipa ke paro papire waro. Sip-sip ye. Ya wo ya gota kia woku. Ya wako roe. Roa got. Ro au prumo eriwo. Tai pirikiri. Au in. Kere kamawe ka ensela kairai rui.